President Rangba ke United Neutral Movement uba Charlie Rani mendaga sengi ke arpotere unailar ulaong baka seng kebo hakmat ya ka majing dawa banyo ya ka freelance registration ya ki jaka ki puta ki badan hakitan kaput barhaga chu por ula penram ru ya ka jinga soi jong ka sarkar ya ka MOU jong ka jinga pen put hapleng ka jala Assam ban Meghalayam habakran bakila phai khobor mendaga sengi ke arpotere unailar kalingkho dap nyosnem jong ka seng President Rangba ulaong baka por kala ya ka jai benreu banya lilang kawai klem tak hen kiyang na ka kenhun Mangila kran shahi narun sedang ba kani kasngi kesuri jong ka UHM ba man usnam hi man ka arpu tarik banai nailar let's see nyo ning nyo ban rakhi ka jingdap snam nyimtip nai man usnam kan long ba kesuri lalangim la man pelong man usnam hako la ki program kujangi ndai ngila man long no kanu kanu benta ki jaka ibelong no kemaki mot yang wok yang lamba mat yang tirat sing dan hakinu kinu kibenta badan kiri wele bagi rupa mat yang kacak menjadi terap nyili nak sing UHM lalu si banikong tamdo bangi ngasuk ke shore ke UHM ide ke way ni sing ke bangi orang kata ke independent organization ke bamton bamtre man penias no obat kinu kinhun kiban ya don bentalang hakinu ksatri jong kinu kinhun hendrai ngila syakot labun hendrai ngimong bangi neglect ya kata lane bangi jendat hendrai ke way tangaway lada ka khot ka takaway ka kanhun ru ngilong dibakloy banlek narangi khot koy kanhun ngilong dibakloy banlek ndai koy ka bangi kwa ban pani menta kalong bet bangi kwa bakum ka jat menriu hi barok koy ngineng klet no bangi don hakinu kanhun ndai ngidi bandon no kata jinga teli nadu mentahi kasngi amarba kai ka ba lajah hadu kat menta balai kat kimat bangi dawa labun phutli kisnam ngelak dawa sampu tli kisnam kila ada biat nadu bangi yo yang jela ka bakura ka jungi ndai hadu kat menta kinang sa pending bat manang kinang long kita ki bangiong nak tinong way long pending issues ibangin nang ekran nakapor sa kapor ndai ka ba ngina kalyang jongi kum ka ILP issue kajing pedrung ya tin kasih apa ka ichdur nang tada ka border issue kini ki ba kita ki ngiyong di long pending issues iba hadu kan menta 4 laban solve ngane 4 laban le kani ka sarkar ka shimya kani senjaman taro kalong tang for political arena nane kata political achievement ko juki baki kwa ban bakin tugyo kani ka samay trekam ko juki kabanuan ndai nga ngi ong hina kaliang ka jungi ni persyajur ya kata ka mo yuru bak kay ka jing turwana kaliang ka UHM ya kani ka freelance registration dari ban simti kali ban sim kiamardor kani ka sarkar khanang ba kani ka jing ki kaput kan wanlo kata ka jing suk jing san bakanum don katshu nang ismat kum kita ki ba kanang thut ikipat ke beri terap ni. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.